Uba KP Pangniang Presiden Keseng San Pertai HSPDP uloong baka parti kan aila di pai ba nong kersan bekenjit yukrutong batmai nak benta ka parti na nong stoin konstitusi. Uloong bakum ka parti kan i hakjing start kinong kersan banjit yau nu ubriu uba ki hamsu biang badon katong banjob hakani election MLA ka banwan. Da ka baong baka parti HSPDP hanong stoin kala syarem no hakani election baladeb nomor kecinya pai yapra padeng kinong ilam. Uloong bamenta la ban penitli biang mulon kawai. Ulah kedau bakum ka parti kadani ka jingkerman bonan ra biang ya kanam ka burom kum mai hoping stone ling do bam kwai hadwar blai lolong kum uding ba hakani ka parti haka jigetali haka jitre lang muka pementa shwa bandai chik election system sakma ngalayo ro ban ya kren batki nongilam jong parti kinong kit kam jong parti ba menta habangile teli kumta nakaliang ka parti kum presiden ru presiden ka parti ru na sudai par na panso yigan ka parti bro bai bai yak non steng konsi menta ni seni atli hagane ka konstitusi yani haka ire unit to bai ong mai ka parti HSPDP to ga non steng bakin ya sei yo candidate so ke mere election da kapa kini subsu jumut para makilang to kabumut ba kamdai ga ba mangi kum ka central body ngin jit yo nom mat ani yo candidate mo daka mon jongi ni daka jing ringi ai kalat ningkong dalong bala ai makikin sim karai maki uno bakimon menginang tengi ya hunlang bat ngin ya trace tom lang ang penjob yo to kalit uba makiki sai ya keteng manu way ya ketangin pelabat dong ringi sene minta hata konstitusi bakin sai yo kandidat jo ni hata MLA bat MBC kering nak daw ni pai ya kata ko ngatip syai bagi pai bakitip ya ka mandate ene ya ka position jong ka parti HSPDP la teli abang ya teli temata ngasukman meni FP badong ba ka parti HSPDP menta ngidon hak jiti lang ka way mulan misal ngidon ka grup A ka grup B grup C kan kaman ka daw mo ini kan tang ka way kaying tang ka way ka musim kan say nung ilam nani kanid batmaru na iya ki ban say tang yuway bat kiri gilong syai gedar bah abang lihat sukum ta unu ubah kambun nak kalian kasur juga musuh si insai in long tanggaway akti tanggaway kemesim tanggaway kasur nginteli ngintrestom marwara biang ya kenam ke problem ke parti umbo mai shopping ula long dingba terus kata ke parti HSPDP ya kali kemesim tak kuat biang ban yui kata kali ke jingsngau bagi jingkren jo ki pun ba kinong trei kinong kitkam kinong kesan ke parti at parang ilang ke parti ko konstitusi